Damag, kamusta ka nung ti-supply ti anti-rabies tayo? Anti-rabies, pa met. Kasangsang pa datay last month, ada 800 vials nga na purchase. Barang maiban na ta hanggang katapusan ti dati nga tawin. Ilaw tayo man, Dok, no dati first dose ka di kat libre, wano libre amin, Dok? May isa lang nga dose ti libre. Dati last dose. Last dose na Dok. Well, Namalisto nga may dose, Dok. alisto nga ron natin. No itinming amin dyan 3 doses kanya da pagbit lang kung pa makabulan. Dyan supply tayo ti talong nga bulan may busen. So nga nang panunot kam ti waste nga tapno may banat mo dyan stocks tayo. Kas dyan ti namayan. Pagabupan dagiti supply tayo ka, Dok. Dyan suppliers. Manila. Gatangan ti city ba? Awan ti OH regional sa. Adano talaga nga dyan maawanan tayo kat ado ti kwa. Adala ka stocks na mangibingay naman to.